Mutugatiri o Reverend Johnson Maina wa Irongo uria ni wa kanitha wa ACK Kahuho Parish ni agathiririo ni a Kenya na njira nene ni undu wa kurutira Muigai Kioi Junior igongona na njira ya gitio. Ona thengia muini uyu gukorwo ari na mirugamo miruru riria arari muoyo hamwe nayo kuga etikitie gutire ngai kana muoyo kana saitani. Mutugatiri uyu atongoririe igongona riri na njira ya gitio, ugima wa kiroho na atoba a Kenya maikare maria saja kuma thiko-ini maria megutanyago gukorwo makigomerwo ni andu a kanitha. Iguru uguo na onanirie gukorwo atamburite na akamenya urutani muingi uria umaga kuri nyimbo cia mataro kana cia dasi, ona thengia gukorwo ari mutungatiri. Akenya mwena comment section makorwo magikenera kaundu gaka ka mutungatiri wa ACK niwe Johnson Maina na Martin Muritu akoga, and that the good news mukui ndari ciegamba ngai-ini wa aria mari muoyo na Mashare Gashoro akoga, he's from my village, kijana roho safi sana. Na Johnson Nick Kenya akoga, Destiny Rose, see our brother from Gatuya, he's training now from the glory and honor of our God. Amefanya kazi nzuri. Huko no kwa mwagi wa Mohoro gakogi kuheana gitio kinene uko subscribe ni wa YouTube channel eno.